Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Khotkhoti Raikom Sai Khia Tumpen gram 57.65 drugs kineponlo. Pai ni pai kretrok por pai hinia por malom Khotkhoti police station ke paro kirika kuruka sai kedeng pon C20 BN CRPF UC Bolter Sem Singh Lapen Civil Police UC John Das ASP OC Khotkhoti Lapen Saikhi Doan Khotkhoti police station angkang ilonga hemalong kirika kuruka sai deng damsi home truck heroin mate drugs kadukawe alin pangrumpet pen grams 57.65 hithialong adola ke lak pliso se doji laso along inodaphan raikom sai khiatum nebing nang pon kaching nang check amen lake karlitang abdul hamida sopo farkan ali artaning kan thongke proxy PSPO Khotkhoti nonomat doana drugs pasis pondo lapen kachingnang chegaphan lamhoi pabon ponsi hemkangsam thap thot lopusi raikom sai khia tumpen pachini pon bokajan pen sarkurube Karbi Anglong news. West Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoinon puan tamai kacharbo saya jok pini Pius Hajarika Honorable Minister Gulf of Assam lapen Sneha Bhalangthar Honorable Deputy Chief Minister atom bangso border alam kachingwai ji aphan pini khonduli BOP alongan chitingsi chingwai pon pedo pini nijang Karbi Anglong district lapen West Gentia Hills district border aputha kachingwai along kachitong dun Pius Hajarika Honorable Minister Sneha Bhalangthar Honorable Deputy Chief Minister of Meghalaya Lakhang Koi Wothat Langso MLA Rup Singh Teron Lapen Socheng Constituency MAC Hatsing Rongpar Lapen KSA Maipu Mirjeng Kro Lason si Pinangan Kethi Kedingatum Chetong Don Renti Bangso Pini Kachingwai Ponalong Thangnat Karbi Anglong Aphan ke Kemis Senang Thek Ponong Ledata Sonsi Thek Ponong Ronglo Lapen Nono Teng Plote Karbi Lapen Chomangang Bong Ron Thamake Doji Angringsi Wanrong Pusi Mirjeng Kropen Than Pachini Pon Non along litum pen kaning jeti kang alam le Clardak pen Arju Pondona Hamren pen Birson Ronghang Karbi Anglong news. Pini bangke first visit pulo lasi first visit Meghalaya lapen Asama Sarkar atum lataki nilo lasong bong ben puthot meeting do thu lang pu sedami sialam nang klang rang do jongsi kumane atum hopu Meghalaya ben ladak Asam na kedua ninghang lapen Asama alu kedua tum jongsi Meghalaya aning hang kedua aning hang boleh lang tuman khang tahun ipu la so lambang ke ningduk lo lambang ke nil tume ke chikro dekte we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept. If the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now, it will create a ruckus, and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here, and it can escalate in the further in the coming days. Now our concern is if our land is if our land will be transferred to Meghalaya, then I can damn sure say that the situation will get worse, and it might be the same situation like in Manipur, and we are afraid of the lives of our people and the property. Lakhang Koi Ratrok Dwarbaguri constituency APHLC atum pen Pherang KMI Kangni Son se nilitum Dwarbaguri angkang Dola marara aphan ke development puke non BJP government wang dat penta nilitum aphan me senato war lapen dolong me sen a school kacharia hemta awe lapen ke higher secondary school college anta awe nilitum dola marara aphan ke lasi non kachari bom BJP government pen ke development puke thangna ta awe ki doji kalisi non BJP asongja mate awokers BLCC atumta kamsi kachong dadrong ason non BJP government development angki pike
pusi duar bagri EPHL siatup pherang ke mai kangni ponahu jir songrong pharpet pherang ke thingno ningje por news text report Karbi Anglong news to aprang si pini nang letum media tum phantan ni tum ke hang ting pen ke bang apor pen nang pale pot churu lo si nili thethini lam kaning ji dun ji pu bangela dwar bagori phana pharman si nili ni ye choji la pen development la ma puthak pu nili ning ji kang tung arni ke ong ko pen ta nili ning jing tung lo la si pini apor ke mi su si nili tum ako press meet do thu si la dak pen si nili hin pen ta pachini dun pin popol si development puthak polo tang te nili ka chini da mateng polo te non ilitum dolamara malasi la pen cheng lok dwar bagoria rat abang ni thek dam long le pin la ate ke thek long kali nili tum along dak development ke doji kali non abang ke BJP along jitu worker to nili ke thek dam long BLCC puka chekrong tum aprang kongres din hut asabasup alang litum dota hai sita non nili ke thek long BJP a sarkar hora bang nili ke thek dam long bang alang tu bang non bang hajara ki dun anu tin mas arong tin BLCC phanda nili thek dam long bang komane bang check chu thu lo komane tum bang ha hajara dun lo apoka mistri dun lo dek tum ha pipi ne kam cho claim lo la si ili tum development ke la pu hello mante la si BJP along ki dun ba alang tum khut mane nili pudai pe bang ke methang si che therak si jing so tha pe bang nili tum ke pulo nili tum ke chongdat lo nili tum aprang la chongdat bom chu bom lo salang li tum ke inut BLCC pu chi pu set ke non son bang long hajara ka dun ke li tum chelon li lo mate apot si nili pudami pe bang la lo la salang li tum khut tame che therak ra che matha ra non nili tum la nili pudami pe bang ke parti alam talo ilitum la non EPHRC a parti kibang ji angring dolo la se ilitum doar bagoria rapta emek prang don rapa prang dun ji lipong te la EPHRC long anu tin sitame aning chiroi dupen nang chirap dun te bang sini ligi puji ke pu kang tung la se ako esona bangke non ilitum doar bagoria rat det delo anu tin sitame pini ilitum ko pini hajara chongda chongdut pen sitame ilitum o somar non pini loga pachali din ilitum thang tali bedaji lake athe ilitum ahu famasi thang ta velo jai somar ke pini ilitum chongda chotelo chot pa ilitum nan an ka charli ke paduk ilitum sakhuri longji pu ke thang ta ilitum phop amase avilo ani ki ding phanta pena ko a sarkar jong sin ang chelar le bulutang te ilitum la ke long nilo asi non ilitum ko an ma ilitum non ke mathani ya prang banda nili dor bagore rat phan ke chini du na teng mane nili mithang pen da dang lok lo alang litum hanga chini du na teng polo tang te litum ko people pa phidun bom lo pulang te aprang si BJP nai buhul ta litum BJP phan pahai dong thek the holo so ta parti ke bang hota ha independent pen recharge stock bilang li phan pahai lo roton ti phan parem chok lo ange BJP nang ne pu ta ke puno na maga ko BJP nai ta ke pu la se alang tu ki claim ke ta mata nili zum ke nili ning phudun de pu ba ning phudun de la si non bangala development alam bang ilitum non theklong lo je dolamora bazar tumala sitok ta ilitum ke tobar puge masap da ke mi theklong le ako khud ilitum MEC lo EM lo alang li hem dung ma ta ilitum thana de thor thana dung an ilitum majok ta ilitum theklong lo dak pen ha thedong an ke dam tobar ge pini thega lang bung lang pet lok si ilitum dam longi development puge ilitum lan vel la si development ta velo thang ta velo BJP sarkar non ke bang pen bangali tum ga jate jan mane nanga chong thui nanga chobe la pon cholo ase non ili tum la non osomar da pachali nakpo jong si ili tum a parti ta lar dun de ili tum chini dun de lipung te mane thang ta mo phiki ili tum long ave derji non to warta ili tum la sapso nang pichom to warta non ta khiru lo an par cho tagali gari dam phana suli li dele si pute cheklo yo na mong sila so to war ge ru derji lasi nilihin bang pachini ji bangala pomelo development pu thak pote thang ta development thek long le ke thek long bangala non BLCC tum mope nili pulo alang le tum non chong dat chetelu nang kok lo lasi alang tum phanda nili chuni ri bangke alang tum ta ning chiroi do pen chi ora nili tum pen claim thura pe ji masanu tin phani li chuni ri puan velo nili lam ke thani ta Diputaw na long non malom buti syndicate aputhak lam kedusai aputhak KSA kongchun bang pen pherang kyamai kang nipon pai ni phai kre trogar ni KSA kongchun bang George Timong pen pherang kyamai kang nipon bangso pherang kyamai kang nipon ang ko ke dipurong sopi malom buti syndicate do puwa jok pen si pherang kyamai kang nipon pusi KSA George Timong pen ningjepon
Athe rangsina hansi pu abang phusi dipurong sopi angkang malong buti syndicate solai bom pusi angthek longpon pusi timung asang hopen ningjepon lasibang so buti syndicate inkir nangjila pen syndicate ahormu nangni pusi pherang ke amai kangnipon ahu jors timung pen ningjepon tangte ke ase jors timung pen kaningjepon alam thile arjuponik sina news desk report Karbi Anglong news কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকে আহাৰ কাৰণে আপোনালোকক কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকক থ্ৰু দিছ মিডিয়াম আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো ডিফু কাৰ্বি আংলঙত সিন্ডিকেট সিস্টেম চলি আছে সেইটো সিন্ডিকেট সিস্টেমটো বন্ধ কৰিব লাগে সেইটো সিন্ডিকেট সিস্টেম বন্ধ কৰাটো তাৰমানে আমি ষ্টাডি কৰি আছো এনালাইজ কৰি আছো ক'ত কি কৰি আছে বুলি আমি এনালাইজ কৰাৰ পাছত আমি এটা বস্তু গম পালো যে মিস্টাৰ ৰাংচিনা হানছে বুলি এজন মানুহ হি আন্দা কুনি সিন্ডিকেট এক সিন্ডিকেট কৰি আছে বুলি আমি গম পাইছো এইটো ডিফু কাৰ্বি আংলঙত চলি আছে বুলি কৈছে ডিফু কাৰ্বি আংলঙত ক'ত চলি আছে মানে ডিফু টাউনত চলি আছে সেইবাবে এনেকা সিস্টেমটো নালাগে সিন্ডিকেট সিস্টেম বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক থ্ৰু আপোনালোকৰ চেনেলটো এপিল কৰিছো যে সিন্ডিকেট সিস্টেমটো নালাগে সিন্ডিকেট সিস্টেম হোৱাৰ কাৰণেহে পাব্লিক সাফাৰ কৰি আছে এনেকা সিস্টেমটো নালাগে যে আপোনালোকে মনোপলি বিজনেছটো মনোপলি কৰিখিনি পাব্লিক সাফাৰ হৈ যোৱাটো কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন নিবিচাৰে সেইবাবে আপোনালোকক থ্ৰু দিয়া এতিয়া গম পাইছো যে কাৰ্বি ডিফুত এতিয়া কুনি সিন্ডিকেটটো হৈছে ৰাংচিনা হানছে আৰু আলু সিন্ডিকেটটো কৰিছে কিৰি টিছো আৰু পলিথিন সিন্ডিকেটটো কৰিছে ৰত্ন টিমু সেইটো সিন্ডিকেট বুলি বস্তু বহুত বেয়া পাব্লিকক বহুত সাফাৰ কৰে পাব্লিক কাৰণে বহুত এফেক্ট হয় সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ চেনেল থ্ৰু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল কাৰণে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে সিন্ডিকেট বুলি বস্তু বন্ধ কৰি দিয়ক কাইণ্ডলি ইন দ্য নেম অফ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ মানুহবিলাকে ইয়াত